peso. Di ba? Kakaklaro akong mind. Nga makadto lang kami JV Hotel. In 15 minutes, aadto na kami. Pero diri sugad ang plano ni Lord. Diri sugad ang proseso. Di ba? May nangyayari talaga ito aton mga kinabuhi. And at that time, mga kabugtuan, all we need is just to have faith. Kasi even ang among ginaagihan, ka-unclear talaga. Ako direct nakita kaya ato ako may pinakahiranin driver. And you know what mga bugto? This will remind us nga haaton kinabuhi. Wari talaga madali. Di ba? Wari madali aton kinabuhi. Success is not easy. Achieving your goal is not easy. Growing in the Lord is not easy. Serving God will not be easy. Wari talaga madali. And life itself will never be easy. Di ba? So it is a good reminder for us mga kabugtuan, especially now we have just entered a new year. Many of us, for sure, have set goals. Many of us nagset ang mga faith goals or mga resolutions man ito. Pero bugto, I wanted to remind you that we can be clear about our destination. You can be clear about your dreams, about your goals, about your desires. Pwede clear hiyai mo. But the journey, it's uncertain. Ang journey sometimes, waray iton klaro. Sometimes bugto, when things in life is unclear, uncertain, we tend to raise question. Di ba nagpapakiana kita, Lord, kaya ano suga din nangyayari? Lord, kaya ano suga din ako na-experience? We tend to raise question and desire for an answer. And today, bugto, ito natin nagdi-discover. We will be trying to understand ano ba ang best way to find answer in life's uncertainties. So, ang aton theme yan na is adi na. May pa nga yan. Ang pag-uli na yun namang bugton aga. Grabe na mga. Tapos pagpagunan may halas nga nag-inagi-agi. ang aga na ito yan, naruba naman. May na kami seashore. Hindi man, no? Tignan naman ba na kami na seashore. Bugton aton theme yan na is finding answer when life is unclear. So, ang aton po passage is aadaha Mark 10. Mark 10 verses 46 to 52. So this is just a very short passage and this is very familiar sa aton na tanan. It is about the healing of Bartimaeus. Jesus healing the blind Bartimaeus. So if you have your Bible with you, basahon naton mga bugto. Then they reached Jericho, and as Jesus and his disciples left town, a large crowd followed him. A blind beggar named Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting beside the road. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." "Be quiet," many people yelled at him, but he only shouted louder, "Son of David, have mercy on me." When Jesus heard him, he stopped and said, "Tell him to come here." So they called the blind man. "Cheer up," they said. Come on, he's calling you." Bartimaeus threw aside his coat, jumped up, and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Jesus asked. "My rabbi," the blind man said, "I want to see." And Jesus said to him, "Go, for your faith has healed you." Instantly, the man could see, and he followed Jesus down the road. May the Lord bless the reading of His Word. You know what mga bugto? Jesus, He has so many ways on how He shares the Word of God and how He wants the people to understand it. Diba? Sometimes through symbols, sometimes through miracles, sometimes through proverbs, parables, and this time, ang gingamit ni Lord na way is through a paradox. So paradox naman didian kan Lord atake. Ano ba't paradox? A paradox is a statement that seems to contradict itself and yet expresses a valid truth or principle. Kumbaga magkasalungat tira pero it expresses a valid truth. Kaya for example, sa Bible, sa 2 Corinthians, may dito nakasulat nga, "When I am weak, then I am strong." Diba? Parang suga dito nga, hala, oo, ano? May truth dito, dida. Diba? Pero pag magkasalungat man nira. Diba? So, yan, mga literature, mga English majors, marami tira, mga salungatay lang atake. And sometimes, mga bugto,
The best way to state the truth is by means of a paradox. Diba? May na talaga times dito suga dito. Diba? Ito nga parang, dani nga when we encourage our cell members, diba? Kaya naman, hey, kuhan talaga ako yan na, suga din eh. Diri, strong ka. Diba? Parang ginsasalungat naton. Diba? Ang counterpart naton. Yan, ini nga chapter book to actually is a story of paradoxes. Ini nga chapter 10. Lilimain niya nga passages. Amo niya nga an aton passage, amo ang last nga passage. Ngan mga paradox sira. Like the first one, an iya dida, pinaka-lesson is two shall be one. About any marriages. And next is adults shall be as children. Paradox la titiya. The first shall be the last. Diba? Nababasa ito naton. Servants shall be rulers. Kanan last one, ini nga aton, the poor become rich. Hino di din gusto maging rich. Rich Labini. Hino di din gusto yumaman. Amen, di ba? Di rin may ibig sabihin, buktudan na, wala, yaman, imposible man. Buktudan pagyaman, di rin man about money. Di ba? Oh. Hino di din gusto sumakses. Oh, amen. Kung gusto niyo sumakses, ano ba? Ano nga the definition ng success? Watch the podcast. So, mga bukto, ini nga itong passage, may daya mga parallel ng mga sources. Ibang gospel book. Specifically, book of Matthew ngan haluk. Ngan, Matthew, specifically Matthew 20, verse 30. Nakabutang dito nga, an blind man, nga nakada ito nga time, ito nga story, diri la usa. Diri la Bartimaeus, duwa hira. Pero, record ni Mark, ngan ni Luke, nakafocus la ha usa. But, wala ito din na contradiction. Kasi, ini nga writer, aging fokusan mo lang yan, usa, wala mo niya magsaring nga, diri duduwa na adto. Ba? Pero duduwa hira nga adto talaga. Ngan, only Mark record the name of the blind beggar. Haira nga tolo, he Mark laan nakasurat kung anong ngaran ang blind beggar. Nganan, iya name is si Bartimaeus. So, mababasa natin na verse 46. Saying, then they reached Jericho, and as Jesus and his disciples left town, a large crowd followed him. So, ini talaga nga ginaagihan ni Jesus, ini nga way from going to Jericho. Damo talaga kuno ito didat na upod. According to the scholars, damo talaga crowd talaga kuno naagi ito dida. Kasi ito nga lugar, delikado. Remember the story of the Good Samaritan, di ba? Dida ito nga mga lugar. So, dadamo talaga kailangan nga upod dida kasi delikado ito nga lugar, kay damon mga robbers dida. So, a blind beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting beside the road. Ngan, isipon natin nga, aadaliwatan usa nga blind beggar. So, hiyay Bartimaeus. So, ada mismo nga Bible, aton passage nga anak yan ni Timaeus. Actually, an bar tapos Timaeus, iya talaga ibig sabihin, son of Timaeus. Kasi ang word nga bar means son. Di ba? Kaliliteral. Kaliliteral talaga kung ano. Anong definition ng imo ko? Son of Timaeus. Bar means son. Timaeus is my father. Di ba? And to make us understand about an iya condition, bugto, he is not just blind. Kasi di ba parang it's known to us na parang Bartimaeus is the blind one. Pero bugto, di rely a blind. He is also a beggar. So grabe itong iya condition. Blind ka na, beggar ka pa. Saan ka pa? Di ba? Grabe. Pero you know what mga kabugtuan, in the ancient world talaga, blindness was so common. Kung mapapansin niyo, pag magbasa kita Bible, damo natin mababasa ka story about mga blind. Di ba? Kasi at that time, common talaga ang blindness. Sometimes, they were caused by birth defects, sometimes injury, or sometimes diseases. And Israel talaga bugto at that time, beggars were also numerous. Dadamo talaga ang mga beggars at that time. Ngan, during this time mga kabugtuan, during an era time, kapag ikaw nga ni blind, parang dakuan imo chance na maging beggar. At that time. Kasi, ang blindness kasi bugto, just like other disabilities, Israel before, nadi-despise sira. So, syempre, pag ito sa nga tao despised, wari ka damo nga opportunity. Di ba? Papasagdan ka talaga dida because an imo condition. So, ang nagiging tendency dan una kapag blind ka, magiging beggar ka talaga.
kasi giniitsapwera ka man. Warayay mo nagkikare. So magiging paro pangaro ka gudaligid. So, you know what mga bugto, ang blindness, literally or physically it means being unable to see clearly. Diba? Or, at some cases, waray ka talaga makikita. Diba? Ang blindness ngayon mga kabugtuan, di rin ngayon ito ibig sabihin na pag blind ka, waray ka nakikitaan. Unconditional blindness. May dangan tiya percentages. Ngan di rin ngayon talaga tanan, nga sabi nga ni blind, 100% dayo na di rin ka nakita. Damo ngayon ang percentage nga blind dira, tatawag ra nga blind, pero ang era pangita, mga siguro 90% blur la, sugad dito, may sugad nga dito ng mga condition, but they are considered to be blind. So whatever is that, being unable to see clearly, or diri ka talaga nakita, physically, ito meaning ang blind, being blind, di ba? Pero you know what mga bugto, I believe, nga ini nga passage, it could give us implication sa many aspect ng aton kinabuhi, di rila physically. Di ba? This blindness could also mean blindness spiritually. Di ba? It could also mean it. Like yung Bartimaeus mga kabugtuan, actually, di rila hiya blind physically. He was also blind spiritually. Di ba? Because during this time, waray pa ya relasyon na Ginoo. Di pa ya nangangalaga na Ginoo. Ngayon, you know what mga kabugtuan, if we will try to understand, ang ungod nga nagpapapurha iya, di riyan iya pagiging beggar. But in fact, nga waray iya relasyon, di daha Ginoo. Bugto, ang ungod nga kapobrihan, is di riyan kawarayan kwarta. Ang ungod nga kapobrihan bugto, is ang pag-ukuyan kinabuhi, nga diri upod ang kan Lord presensya. Amiton ungod nga pobre. Anwaray Ginoo. So, yan na bugto. Kung may naman di aton feeling mo, you are still spiritually blind. May the Lord bugto open up your eyes. Your spiritual eyes through this message. And aside, spiritually bugto, this passage could also give implication figuratively. Diba? Physically, spiritually, and figuratively. It could also mean mga kabugtuan, the uncertainties that we experience sa aton kinabuhi. Di ba sometimes ang experience natin, sometimes blind talaga kita. Di kita maram anong mangyayari. And that's life. Di ba? Life has so much uncertainties. And maybe bugto, at some point in your life right now, there are things which is hard for you to figure out. Which is hard for you to understand. Ito nga, feeling mo, ano mo sitwasyon niya na, waray klaro it mga nangyayari. Feeling mo, bagan waray naman ni klaro kung makakatapos pa ako. Diba? May mga sagad kita ito, waray naman ni klaro kung makakapasar pa ako. Lord, bagan waray naman ni klaro kung matatapos pa yung nga problema. Diba? Lord, waray naman ni klaro kung baga makakaasawa pa ako. Diba? Adin na ako, teka 50 na. Diba? Lord, may klaro pa ba nga magka-cell group ako? Parang sometimes karada mo na butang, anwaray talaga klaro para aton. May klaro pa ba nga mauupay ng sakit? Lord, bagan waray naman ni klaro nga maayos pa ang conflict na namon pamilya. Hindi nga ang pagiging broken family, Lord, parang waray na klaro nga maayos pa. Or, Lord, bagan waray naman klaro nga, ini nga akong pain na ginaabat mahuhuman. Sometimes, an aton situation, damo itwaray klaro. Diba? And maybe bugto, because of those unclear situations, you are already asking God. You are already praying to God for an answer. Diba? You are anticipating that God would answer. That every time you are praying, ito nga mga time nga, ada ka mga unclear nga situation, you're already asking God for an answer. Pero bugto, amazingly, God doesn't just want us to give answer. Through the uncertainties that we face, God also wants to change our hearts. Dirila ni Lord gusto nga tagang kala answer. Bugto gusto ni Lord i-change anay liwatan imo kasing-kasing. Pinaagi ito nga mga uncertainties. Pinaagi ito nga mga sitwasyon nga dire klaro. Gusto ni Lord may mangyari liwat anay ha imo. Amazing ba ito bugto? And you know what mga kabugtuan, through this passage,
we will realize nga the answer to the unclear situation, He Lord ito ang maghahatag, pero kita ang may kailangan himuon. Ito natin marirealize, sini nga passage. He Lord talagang maghahatag ang answer, pero ikaw ang may kailangan himuon. You need to do something. Kitaon naton, hi Bartimaeus bugto, sigun naton ang iyap, usa nga concern is makakita. Paano ba ito ni Lord gingrant? Paano ba ni Lord gingrant na an iya problema nga warahiya pangita? Paano ba ni Lord gingrant nga mahibalik? Nga diri na yung maging blind. Na ano hi Lord? Jesus said to him, last verse ni naton, "Go, for your faith has healed you." Ano naging paagi bugto?